kabiri igice cya kane umurongo wa 41 na 42. Dusome rero ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo ariko arabasubiza ati data arakora kugeza na n'ubu nanjye ndakora. Amen. Haleluya. Narisomye ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 17. Bibiliya ayivuze ngo ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Amen. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 41 na 42. haravuze ngo Elisha arababwira ati nimunzanire ifu ayiminjira mu nkono ategeka umugaragu we kwarurira abantu kugira ngo bafungure. Wasomye biri ijambo ry'Imana? Yes. Aha. Nuko basanga isupu yahumanutse. Umuntu uturutse ibari sharisha azanye Elisha umuganura ugizwe n'imigati 20 ikozwe mu ifu y'ingano za bushoki n'agafuka k'amahundo y'ingano za nkungu yari amaze gusarura. Elisha aramubwira ati bigaburire abantu. Amen. Amen. Haleluya. Ahantu ushaka tuganira ni ku murongo wa 40 yasonye 41 murongo wa bagaburira isupu iryo tsinda y'abahanuzi basomyeho batera hejuru bati yewe muntu w'Imana iyi supu irarozwe, iyi supu irimo uburozi, ntiyagire ushobora kuyinywa. Hanyuma Elisa arababwira ngo bamuzanira kunyu ashire muri iyo supu, hanyuma barayinywa. Muvuga ngo amen. Amen. Ngiye gusoza kubwiriza hanyuma nimuzamure Imana ibiganza. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo umwuka w'ifaranga washojwe siko ngwino umbwire umwanya ndi bukoreshe kugira ngo menye uko tubikora neza. Nawe uzupfa kubwira umwanya revera atagise tuzinye mikrofone tutongorana nk'ababandi bejo. Ndagira ntimwumvishije izo arizo zose. Yagerageje kunyongorera mu buryo bushoboka. Turashimira Imana ko yaduhaye igitaramo cyiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twese amen. Haleluya. Kigira kabiri turashimira ikaze ry'itorero. Mu by'ukuri bashumba Imana ibahereza umugisha mwinshi. Kigira gatatu turashimira bene data abakozi b'Imana twahuriye hano bavuye mu Bugande n'inshuti zacu cyane. Mu by'ukuri batugiriye neza. Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Turashimira namwe mwese abo tubanye muri kino gitaramo cikesha y'uyu munsi. Dushimira n'ijambo ry'Imana abakozi b'Imana bavuye kutuganiriza. Imana ibagirire neza cyane rwose. Batubwiye amagambo meza. Imana ibaheze umugisha. Batubwiye abakobwa b'ipfu 5 n'abandi b'abanyabwenge 5. Bamwe bari bafite amavuta abandi badafite amavuta. Harya suko. Amen. Iminota bampaye ndayivuga kugira ngo muze kumfasha kuyimanaginga niho bigenda neza. Bampaye iminota ngira ngo ni 30. Amen. Ndakoresha iminota 15 tubyina 5 Gatabazi nawe akoresha 10 kandi biraba birangiye. Muvuga ngo amen. Cyangwa dusenge dutaye ko mwarushe cyane. Haleluya. Ngani mutambuke rero muze duhimbaza Imana ho gatoya. Beyana niyongere yihangane aje ku kidari dukoresha iminota 5 duhimbaje Imana twese. Abi wacu nimuze basi n'abandi twagendanye ni baze gatabangwino wa muze tubyineho gatoya, hanyuma mvuge kuri aya makuru umwanya muto. Ndaza kumupasiriza n'umwanya aza wenda nawe aza gukoresha iminota 10 kugira ngo dusaranganye mu gitaramo. Ubundi mu gitaramo sema haleluya. Mu gitaramo ni dakika ntoya. Paulo yaravuze ngo tutatubwiriza gace tugasirimba gace tugahanura gace tukaririmba gace. Na nuduce kugira ngo ibintu byose bigerweho.
haleluya. Nimuze dusirimbe ho gato, mwarushe ariko mwihangane. Urukwe rero ruza ruvuna ariko mwihangane. Amasaha gutara maragezi. Usange Yesu zana imitwaro yawe uyimubarire. Ngwino 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 usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire. Usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire. Ngwino ngwino we usange Yesu zana imitwaro yawe usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire. Ai ngwino ngwino usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire. Ai ngwino kwa Yesu we usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire. Ai ngwino kwa Yesu we usange Yesu. Ai zana imitwaro
mwicare mbere. mwicare kabisa. Mwicare. 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 Mweka bicara. Twumve ijambo. Oya ye banzureke. Programme yabanani. Reverton. Hallelujah. Amen. Ariko igitaramo kiratibusaki. No tugiye gupasa uno wacu. Tumukubita gusa apana kubita cyane. Tumupase gusa dusirimba gusa. Tugiye guca amaze umwuka akora ikintu kimwe. Ukeya gusa. Tube nk'abahindura frequency. Duhindure frequency akanya gato. Birashoboka ibintu byinshi. cyane. Imana ibahereze umugisha mwinshi, muhimbaje Imana neza. Sema amen. Bibiri ijambo ry'Imana dusomye havuze ngo Yesu arakora. Haleluya. Data arakora, aya n'amagambo Yesu yavuze wenyine. Nimuvuga ngo amen. Twese haleluya. Aya n'amagambo Yesu yavuze amaze gukiza umuntu wari umaze imyaka miremire ku kidendezi. Nimuvuga ngo amen. Oh haleluya. Haleluya. Bibiri avuga ngo Yesu amaze kumukiza, rero abayuda bagira ikibazo, baravuga ngo yakishije umurwayi ku isabato. Sifa kwa Mungu. Ndagira ngo tuganire namwe uyu wakati ndo isigaye ijambo rivuga ngo Yesu arakora. Muvuga ngo amen. Yesu arakora. Kugeza na bugingo n'ubu Yesu arakora. Haleluya. Haleluya. Buriya umuvuga butumwa bivuze ibyaha by'abantu nibyo bituma Imana idakora mu buzima bwabo. Sema haleluya. Imana yabwiye umuhanuzi Ezekiyeli iramubwira ngo kubera ibicumuro by'Abisiraheli. Muvuga ngo amen.
imutegeka ijambo rikomeye ariko kandi ry'imbaraga. Ahimbazwe Yesu. Iramubwira ngo Ezekiyeli, kubera impamvu z'intege nke z'Abisiraheli, uzaryamira urubavu rw'ibumoso udahindukira iminsi 390. Uzaryamire urubavu rumwe rw'ibumoso iminsi 390 utubika inda utaryamira urubavu rw'iburyo kubera impamvu z'amakosa y'Abisiraheli. Vuga ngo amen. Haleluya. Iramubwira ngo nuramuka ubyutse nabwo uzaryamire urubavu rw'uburyo iminsi 14 kugira ngo byibura henderwe ubwoko bw'Abisiraheli. Bibiliya yarambwiye hari umugabo umwe w'umunyetiyopiya wagiye mu ivugabutumwa ngo arangize avuyeyo azarimo gusoma ubuhanuzi bwa Yesaya. Muvuga ngo amen. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana ihamagara umukozi wayo imutuma kuri uwo mugabo. Iramubwira ngo ugende ubaza uriya mugabo ngo ese ibi bintu arabyumva, ibi bintu tubamwo murabyumva? Haleluya. Ibi bintu tubamwo abantu barabyumva kweli? Abantu barabyumva. Sema haleluya. Yesu arakora. Mari habwe icubahiro. Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kumukiza baravuga ngo kubera iki yakijije umuntu ku isabato. Haleluya. Kugeza n'ubwo abaza umurwayi ngo ese ninde muntu wagukijije ku isabato? Arabwira ngo njewe ibintu by'amasabato mushire ku ruhande. Ibintu by'isabato mubishire ku ruhande gusa iconze. Kandi Yesu muvuga ngo amen. Yabanje kumaza ibintu bikomeye. Urashaka gukira? Harya niko aramubwira ngo ikidende kihindurishe sinza mbona umuntu ushobora kunjuhunya. Ndakubaza ngo ese urashaka gukira? Urashaka iki? Turabona kwine biza bigenda. Sema amen. Haleluya. Yesu rero amaze kumukiza sifa kwa Mungu barasekuza batera induru. Arababwira ngo jewe icyo mfa gusa nuko nakize ariko wankijije. Mumbaza ibintu byinshi. Mumve igitangaza rero muzamura Imana igitangaza. Marira emusatoera oshimu marira emusatoera kaini hayuwasiga beri kaini hayaberi agenda Kaini hayaberi agenda
gusa nuko nakize ariko iby'isabato ntimubimbaze. Vuga ngo amen. Bibiliya ivuga ngo mu kanya gatoya ngo bahurira na Yesu mu rusengero, wa murwayi bamaze gukira. Vuga ngo amen. Haleluya. Ngo amare kumubona Yesu, abona ni Yesu wamukijije. Yambabwira abantu ngo wa muntu wankijije ndamubonye dore nguyu. Nimuzamure Imana ibiganza. Haleluya. Bazamugeza ngo ashaka gukira. Muri zino dakika ntazisigaye. Hey, haleluya. Ayimbazwe rero. Yesu rero arababwira ngo data arakora kandi ngo nanje ndakora. Bati aho ushatse ko ari kwimuhungu, ushatse kuvuga ko Imana ari so, ushatse kuvuga ko Imana ari so, yamone ukuri data arakora. Nimuvuga ngo amen. Haleluya. Bibiliya yavuze nsoza hanyuma dusirimbe dusenge dusoze. Nimuzamure Imana ibiganza. Elisa ageze i Gilgali, muvuga ngo amen. Ngo abwira ariko nabigishwa navuga tema nimutekera abantu ngo barasa nka bafite inzara. Ngo bakivuga gutyo umusore umwe ngo arasohoka ngo aje hanze kumbuga aje gusoroma imboga. Muvuga ngo aje gusoroma imboga. Ngo amare kuzizana rero sema amen. Ngo bazishyira ku nkono ku mashiga, ngo batangiye kuziteka, umwe muri bo ngo asana uburozi ngo ashiramo. Muzamuri Imana ibiganza. Bwira mugaza ngo Yesu arakora. Mugira ngo Yesu arakora. Sema haleluya. Bibiliya yavuze ngo arangije. Imana ihabwe icyubahiro. Sema amen. Ngo abakizikoraho gutya ngo bakore ku isupu isosi ngo basanga yahumanye. Elisa ngo avuga ijambo rikomeye. Hari itangazo rikomeye muzamuri Imana ibiganza mu ryumve. Muzamuri Imana ibiganza rero. Herode ukilwa biki, Herode biki wahola bana aho. Herode ukilwa biki, Herode biki wahola bana. Sema amen. Elisa umukozi w'Imana arababwira ngo muzanire agafu. Kuruma gisa. Ayana masaa yo gushiramo agafu mu izina ry'Umwami Yesu. Zamuri Imana ibiganza. Tunafika kwa dakika nzuri. Nimuvuga ngo amen. Elisa arabwira ngo nta bindi bintu bikenewe. Hagomba gukorwa gahunda. Muvuga ngo gahunda. Vuga ngo gahunda ariko. Aramubwira ngo munzanire iki agafu. Kandi bari barabuyeho neza paste. Baravuga ngo izi mboga baziroze zirimo uburuzi. Vuga ngo amen. Bwira mugenzi ngo Yesu arakora. Yesu arakora.
umse evangelist aramubwira ngo nukuri munzanira agafu gusa kumbuka agafarini nimurangiza mbere kukundi iyi supu abantu bayinywa kandi barangiza ubuzima bwakomeza. Mwagara nyuma gato mbabwira makuru. Nimuzamura Imana bika. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Bibiri navuga ngo Elisa pastor ngo hamagaza agafu. Iki? Sema haleluya. Are you ready? Nimuvuga ngo amen. Umusumwe Elisa ari kumwe n'abana bahanuza. Baramubwira ngo databusha ngo uyu mudugudu ni mwiza. Ngo ariko amazi yaho ngo ararura. Inka zaziyanywa zikaramburura. Umubyeyi yanywa twite agasukinda. None urabivuga hiki. Elisa akora gahunda. Arabwira munzanira kunyu. Munzanira isafuri tarateka n'umusumwe. Numara agasafuri katarateka n'umusumwe habe n'icyayi. Mukanzanira kakiri gasha. Munzanire nakunyu. Ni mundangiza. Munyereka isoko iba. Ni ndangiza. Naje mundekera hose. Muvuga ngo amen. Sema haleluya. Haleluya. Bibiri navuga ngo Elisa ngo amare kumishagiramo kagafu. Muvuga ngo amen. Abwira abantu ngo isupu ni muhimu.
sana tugiye gukomeza